Sompa 93.1. Sanso na betimanya dwumadi bia etia wo tera1media.com. tera1media.com. Sanso na sompaonline.com nso subandi obenya ebre ni adaje na onso wetimi etibi. Me ka say me nua Joseph oso onu ni din nti enso weto no a otimi pe ba bi fa na bibia etimi e kama sanse ese din ye de to so a ya na ewo nsunso aso ewo so wayosi asem na make sanso na dache hima Docas, mono na bribio the headlines and a brain what the headlines and brave for the day. Sanso and I make us a young papa near Diana, boys. Last week na and yas and get to a face on important bati antin minimum many janini best or Bibiana Bibian so etimi I kama. And a brand we do a frame Rocky Junior name na midi a Jumedi Honchami ama if Sabria Quis and Siambabo. Yedi jumedi ebrewo na before yebeko na minute dachi ma twetwen komo na ene headlines ahodo wo ho de abreye no na say minenam social media ye Facebook ya na me bowura mu wo ye YouTube na me ko hu se article bi da ho se wayo se ejako anhwe yi na oye bibia ode ne ebeko court na sebe ye se obi nsene trododo matoa na twere ayi hwirema wo ho eda yete ewo ni wura no nti make us say before ansa na meko na dache ma the headlines no abreye no me ko wari ho na saa asem na edadwa se wari su si ojako no sema be mienu odimu nchemu etimi de ama Sompa 93.1 ye ne 84 wayo yeah Papa Rocky na bravo ko de obo ade adum ne mompaibo ye ho ye pa okay ye da safrade ase na nse na menenemu a na me ko hu article bi se o se ejako anhwe ya obesiu no na wo ha ide yempese yebekwa akobusa nkyeremu bia ho fa nkyeremu no mai sema be mi no me da se ma me fa konya wishuna menchi aye Sompa TV ahwefo Sompa FM 93.1 ati4 se omaje brani adaje na sabri omo hwe ye na bi so eti Facebook ni YouTube na ye adwuma Papa Rocky busa me no kre because asa dodo na hu ne se me ne eja ko twasini a ko akire mo eni nti no pempempi no omo ye cast na no ma ye me ne eja ko nti true that nso na makakra aba be se eye me kotukuru nti se eja ko ka se oboja esini ya o mama no aduane abome. Okay. Ji o se me pe court bia na mde ne ko. Se edi enti ne wo jesi ni ato ro makoma de me. Enu enti na ma me kan sa se no. Na chese nya bibia se ejako bo no humusu. So wo jesi ni ya o jesi ni bia budia o bonu no ho. Sa. Oh yes. Ne ho ba kire no papa. Obesiu no. Ba bia mde ni be gina no. On timi nyi na no. Okay. Ji se ne nse gu ne bo. Ansa. Enya sa de oni option bia. The answer is of course we're trusting. Sanity. Okay. Menu Joseph Medase. Medase. So didn't you ma do ya man. Na ma men kona before answer na dache ma de headlines na ebebre no make say yamba pa boys are transfer. Boys akwaba. Yeah. Na boko de. Nyame adum bibia boko. Yenim se me nyante last week na enya sanketwa wo your friends on em patem na yenya entie ne ntem nte no. Se nipa de wo ye ya nye nipa nyina ne betumi aba na dombai nti domba ati se de wo so wa babie okay ti bibia ye kama pa ene memre kwa esenka ebia mesum ko obi aye but dwumadi de nti ye wo bibi fufuro bi ye di dwuma sisi e wotafo okay ye ni ayetwa YouTube no okay YouTubers artists any producers ne who DOP for ne adade no ye ne omo call date rush okay wa akra no omo sesi omo breaki kakra okay but omo aka omo ho abom and omo yes omo eba okay omo sini abebobo nti omo free akra ne bae okay me am sure address na correct social media edit da wa nti ya nshasi entemban say 2 o'clock okay and I bought a man in into 3:30 and you share me mano Edianasa
nti me so na me coach okay nti se me hwe bibia atoto bibia ansa nti wo ma di ka kra hye me wo mo hye me wangu ansa na me move free ho no maba na ba no na o ma di ka hye me ba ko o say de ho no o ma hye o ma di ka hye me first go enti me kire o mo se me kwa me toto ne ma me de ma send coach ni gina wa no ma send coach ni me tira ka ma me swaki and okay offer me say what ka ba ko wanya penalty wa wo bo home no onya penalty no otimi dia tum dia wo mo dia tum na me no me squad ne dia me say timi ban man ka me kra asamba ba su match no na se woni gidi o mumu ana da bi mimi ni wa na ne amaye bibi nkiki wo mo de ball ni di agro okay mimi gina ho dia wo mu wo da wani ba hwempa na ayima so tactical coach boys wo gina na wo bo enti se no ma doje wo mo ba bo bibia ni se me nya win okay before aso tekene so se sia and there's a matter the school was am aka ayi hurusu ni pegu no enye ize ni pegu papa social media no koso se sia bibia de dem ye twagu so sa enye adwuma kura ne kura ka wontia o da bi ka ba tactical coach dey go phone se gu ni camera se gu no enya agro okay aso ye ntwa nko tv bia ye re ko ye ni tv wo mo YouTube no social media wa ani ye di ko gu the why din the tactical coach boys yes oh boy national coach okay yes e bia kuma se da bi ye se mu nyina mu sia eye movie for ni nyina no una ye head coach hey na me coach na boys wo ko nim me nya ni paketo asa o da we say multi team and I say mu ya bibi na say yamfo obi anto ano a obi ayo so mebobi obi ayo so mebobi ha ti mimi ni players a mo bo oh David no boys onu bobo ni ba ka kra bi ana omo mo ball ati say Morino no omuti wa ye coaches papa Dabi yan dia ya ball no bi nti na mo sa de ye duma okay ni ball ni so okay boys here da se ni nchiremu a o de amana da che ma de ade sidi adai why you see crowd your dance say boys more dem our board na sangecho there be so a coach say wa hanging in boot coach ni to wonne na ye kono na bi abodu say you do that him en ka abekwa akoja na mu board ye papa ni any stamina o de bekwa akobo ball no na boss you wan na betimi awo no okay yeah that boys has it up that him already yamre no ko headlines for the day no odi begu ho etimi da man na e de nchemo nso e de aba okay DJ Rocky me da se pa me chia Sompa TV nyina na Sompa TV ahwefo nyina eye Sompa TV e wo multi TV decoder ne sa na se Silver TV o de to ope obeba Sompa TV Sompa Xtra ne de bebre na bane entertainment news ne de dos wan kasa live one na oboy sikidi ama ye se oye coach de abusianfo se ewie program ne pe tromika ko ne ko hwe oboy sikia oye coach mi ti bi da kantin how ekra nyina ma coaching krag boys so say baby anim obi anim so a tactical coach na se god ye kopisia ko wini cap si so yeje that time my first one na dance ni wa ha na we cap so kabda we meji cap na na obe sa ja ko kan why you na be hweso susum no da ho me ti be ya na o de ba be simu on the hweso ba ko wa yo fi appreciate de wo fi also on the hweso e fi nti that time ha boys for headlines man yes asia aja greja kasafa Ghana for mema ho na councillor Lucho so akasafa Empress gift ho Sally Frimpong enso akasafa Shatawale ho na ya sewa enso akasafa industries ni nyina ho Joyce Blessing ene ne music career no so ho sensema ba DJ Rocky di munche mu bebre okay sabre adache ma atitete ho e de amayen de na sabre ye hyase e de afri eye ajagraja na ye ka ajagraja obi a sabre ye mem no ko mo e bo mo homoden wo honhum mu a mo yi ni firi mu a enye ye na ode afutuo bi e de aba e de ama mema e se ye ma ye ni na ho ese aboa wo na Ghana for ma no
na ma to mu to no ano den se omo ma gisika duro ka se ma se obamba with them na se wo toilet flash toilet throw no and found to das bi mu se gas ni nam Senegal Cameroon Burkina Faso Senegal Cameroon Burkina Faso ompede wo omo ji commanding spirit Sompa Xtra. Etena small jet bi ka che papa panyi se pak o ka si o faki ni mame fa fom kofi no kofi no ano no do be ka bia no otie se omo nko beni biem se ma ji sika duro cha mema if you careful what show ba no tattoo the con ha say entro ya na won tia say you careful ojo society friend Our Lady of the Sun no what tattoo the ha say I want to quench na kasa na what tattoo na I say Chinese kasa Arabic and entro ya bia won recognize entro na you very careful ba no you know din komo bi si say gas ni kwa Cameroon ko dware nsuo bi da Cameroon ba ko na afiri mu na obebo mamane so for you very careful ni tun so the manfo and now no ba dekora na ayasem enye tokuro bia na ye be ma wuram the gas ni yesisi no et study Israel go akwa mema ne ma won na etwi podcast okay we ye futu a ye ajagulaja ode egu ho ede ama Ghana for mema se nukure ni ye ma ye ni na ho se wo na Ghana for ma na aba no ekwaye omo ede mema e fa so no enye asem ketu akrenti ye ma ye ni na ho ye next story no eye nua ba ye frɛ no eye nana ya asewa na oye former eye 5 pack na say ka 5 pack make us say eye boys association of Ghana eye omo PRO a watwa mu ono na oni ye nua be twetwe nkomo na nipa ne busa na efa eye new eye industry no eniema ekosum na nipa ne busa anse dwudwuwom na ye nua ba gitu mu sampa dwudwuwom na okọ contest election for eye 5 pack PRO no eniema efa na ni so no nye ni nua bi a enka sabre bi anka won ka tiasefo asase ye nua ba eye nana ya sewa ono nso anu di nsema ode tudwa ede ma ye ne enu dia wom minya be man pata han ma men ka asem show e man ko muti ke ye friend say keje tie tontos no obi tumi kwaje aduro ye ba ko boza ni tomatoes e fe pa so ni ye nto eye de na ene ye de ho de ba ya asem ande be bia wo ho eye normal say ni pehia ye wo adwenbonefo wo ene ye wo papafo so wo so ti ase ene amene wo ka obi tumi kwatwa sini na ono no onim de wakoye ntine enye fe kra ye beto obi su tumi kwatwa bi na obi su akoye wa boka pazo obi aye bibia gusu na aye se banche obi amfi so ati ase enti be bia e wo ho sa na tie me we de mi gina platform sa ka me obi ye medro ye kwato aba no ekofo twema me se me stand no obi ko se wo kwa akoye medro senka bibi nyame na minjaisa 5 elections. This is Sompa 93.1 FM. Okumi wie ya nsusu menwu so wate ase because time ono no eye saade na ono ni fi se oya mama firi mu no nipa de enye nipa nyina na bedo se na obi so akone baabi e mo akone baabi ma akoba mo hostel na danfu say obi aye ni say ampa so na bra me da ho amiwu so wate ase enti no nipa no baabi okọ no ye kire ne se onkoye eho ade no na o se na ya ade me ka wonye ono no oni sala ni mo nti o frame of us no se na ya wo an fa na mse me yare me ntumi nya hwe no se a minim se wo yare ya se me nya bibi ma nti me kwa akoya ma Sompa Xtra. me dia man koyo ma me nya ankwa nti just imagine baby no edrowum okay winning sema yenu aba friend na ya sewa former PR for 5 pack or the etuja se dwumadi bia no dodo na wo kwa o mofa so mo ye no ebi mo ekwaje mo afri baby nti no se yebusa na ye ka se juju ewo eye movie industry no a wondo betime sinipi asipo sempa juju wo no ebi etro no na no si ya ye next story no eye pastor eye counselor eye Lutrot ena ede ensembi atudwa na medical ma warehwem na ne buofu pa counselor Lutrot ede atudwa se emema omutimi ehwe omoyerem na omohwe omuyin pa na eya akromfo na onye kromfo untimi nhwe oyere enhwe ne yie we ne nsema
Councillor Lutrot at the Etuja Efasa and Sabon. Or Beme be any what din Busmia Kitty and Asian Yiri. A chronon quan. Chronon quan. Chronon quan, Yadishamo. Chronon. Every man who is taking very good care of a wife is a thief because we don't take care of you with our monthly salary. Matter of fact, Extra. wives are eating our monthly salary as their weekly chop. No utility, no light bill, no water bill. And for the rest of us who have become too old and bought cars for our wife and we fuel it every day, if you are fueling your car every week, twice a week, and be a crumb. I am the biggest thief. Okay. Said there or not Councillor Lutrot or Canon. Moses with me, especially or Shani Yiri Pan to a jitum so crumful. Hey, Councillor or the Assembly Becremo. No. Echi ena yenua ba friend e Joyce Blessing na yenim se be bosome ne bosome mienu mu ne ho nsem bebre ena sabri agent tre ha ewo omamu na eno ena after say niema nyina atoto di ma yenua ba Joyce Blessing no de nsem bia beto dwa se ono gospel music industry no ne botaye ne ne so ade hu no de wura mu no eyiska enye bibia because ne nsensem ne ba ne bi mu de na obi a wo ena wo gina ho kan sempa de twa krama asefrade na den sanom ne ade wo se enukunima ye nhwe na brabo a yebo no ne botaye nyina wo de ewura movie industry no no ska obenya enso e de afri eye dwumadim na nye bibia ye next story ne ye frɛ no aye Harold Amenya wo ye movie star no de ensem bi abetu dwa se movie aye actors ne actress no enukure mu hia aye royalty a music for no ya na afene so a music industry de ma omo aye members no na o hwe mu kwakira ho a na abehu se tetefo no omo do omo ho ehye movie ni mu no na obi aba se ne ho kire no obi aba na wo hia mowa chese ska wo de bo ne ho bra kra na eho akoye den ama dodo na ba bonten ebesresre ska enti senka ka ono nko a enka aye movie industry instead de music for ne ye no afeno so a wayo yempe royalty bi emfa mamo na muso munya bi emfa entetem ho na modwuma no sebe enye dwuma ketwa ye another story a ewo ho a ye fa no free okay we ye frɛ no aye dachi ma wo ya mane ma abobo so okay aye ye nua ba ye frɛ no aye gifty or say ana gifty adoye de abetu dwa se mo hu se Ghana for mema no ana Ghana for ye de ano esine so na 1-2 na ye didi natem se de wosisi apompe ahyehye niema no emwa essence ye gospel artist na no na gift si emfasa ankrawe ema Ghana for na ye pekasa dodo maami sususu obi asɛm aba ne sadia wo bedi nti no watam nipa kro no ho story akoto social media akwakoto YouTube dia wo bedi nti tia me na me ka asɛm akyerɛ wo a wonnim a wo bɛfa me empress asɛm a wo bɛkyerɛ anya ne kore na wo bɛkyerɛ afa me ho wo soro agrada no wo soro prada ntinto wo fie wo a wonnim a wo bɛgye me ho sika 1 cedi Sompa Xtra. TikTok, all in the name of likes, comments. Now the back to YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Now so we Empress, Gifty, upon one to your mimi sika, ubeti. Hey, me catch your sister tia me. Brat tia me. Say come de wa bedroom na koye, ne bi wo fie. Susu kan say wo tina wo fie, e super wo bi. E bia na wo ti we kura, wo no papa na eda. Ebia wo sky etare ho no wo ne wo papa na da wo papa na ne wo da Sompa Xtra. esansa wo sky no obi ehu ye mese susuka na sky na wo ho no na hye kukuo mu no se pia be bo dam wo sky na abata wo ho no se wo biti a ahwo wo benu wadura wu hwe ye se dia wo tena se na wo de wo bi to wa no na wo ka asam a wonnim hwe ye se wo de wo bi to wa no na wonim say asema me kai yentro but in the name of say yebetua me kenti me kan somebody and for say nipa kro no maame ade bia wo twa papa ade bia wo twa me se wo dia wo dia to fom no sa sidi na dia to fom wo betwa de pepe
said, my dear sister, think about yourself. You also have an issue. What issue? Okay. When a kokoba gifty adoye. Na your friend gifty or say no or de ma especially bloggers no. Ese ne ho asem ba ya yin sunka na ebi wo fie. Sabre yanko na ensem ya bobo ho voices ne ho nko ne ba no. Yanko na ye papa num ne nuan ma mo fie ha. Momo akwadare ewo ye Ghana ni gidie mu nsem no. Omomfa o madwen kyerɛ stories a ye de ka boso no. Emfa ema etiefo na America say mamenko menua ba da achen ma ho. Na yemfa ne take no echi no. Ye wia na mako boys so ene isusi osora na ha boys dache ma akwaba yeja na boko de ya dum bibia boko okay ensema sabre ya bobo so gifty osai or caution Ghana for especially bloggers nefa na ensen a okoye ne nipadua no okoye ho nsakere kakra utumi se yenua ba ogina so yi pa ma ensema kafa no wo se na ninye ho na ebi wo ye fie sanso na ajagulaja tu Ghana for mema for se yema ye ne enna ho ena councillor Lotrot ese Ghana for mema na yitimi hwe ye mu ye no ye nyina ye akromfo ena nana ya sewa former PR for 5 pack ono nso se Ghana movie industry no jujuwum na nye eno nkwan bibia jujuwum na akwete se omo nkwan ne de no ena ye ka sa ensembe enum ne na ya de atujai da che masimenum fountain home brai. Okay, DJ Sanchia ya tiefo nyina. Se mesha ase na mesha se free gift de no ho. Okay. Madam gift adoye de no. Na nse ba maame no kasa dodo. Na nse de we osi minim se first na no onye ne body no. No won kasa sa. But ever since all worry Mr. Adoye na koye ne body wa pekasa too much. As a gospel musician there, obi a hwe wo say ube live some life bi a ene nyamesom ebefa but obetina social media na wudi atem atoro ko timbe ye video na oye ne to o hwe me to eye wo ye se wuni bi eno na akoye ne ti no o fans na mu follow na wo huru o ma na say sika na wunya na wudi yes a o body enhancement na wudi huru obi obi de ka wa asem de obu afu ara me ti Ghana for ya si o ye we ye huru obi de obi atem afide o man kasa som no mo be kan bi a o say ke mi wa na ado ho be kire ye video na mi hu na eye me ya rough ebi krampa na ba ya bi ana so oba ya fe no wasi so sika bi a o pede akwa business o hwe wo san say wo gifty musician na wa ye bi no o hwe obetima akwa ye bi. Okay. No wa betan social media na mo ye I think say last week and I said this week mo ye program bi mo say Stone Boy Shaman she atade pa ma me ne she ko ho no na TV3 for post here na mo say obi comment na waka say ntika o mpese nko mo shata de ben wo mo sa say show na wo ko na entertainment but sa dress na o de kwai na watch sa skin tighten to the standard bibia pie no o seduce mranta na mo ho na say wukun na wo fie no na pie ye ne nufu ginagina so ne to na wa ni na ginagina so eno nko a se ne honam ni si epiepie no e very bad wa yere ne pampe because bibia as wa me bia kem ti na me wa yumba choma ne to asoma me o de asem bebe fi asem ni ba cha adaro mama mi oh nti gofo kan wa asem a me ma obufu because wa na ado ho ba ye enkofo ye body wan do badoro san na ye gospel vision do san na ye unkwan koye ye won se ne enkofo sika esan say the way awusi kasa ne the way awusi e kira won wo social media ne is too much enki ye hu de na ka wo tonyom na wo yi aye na ka o de twe akra manyame sa wo nya sampo a ye din okay wa kasa too much ama se say nkofo afa nkofo ye obi a afa na abegina bodua ohun obi a tonyo manyame o se bodua o twe akra manyame o se bodua afa ye kasa wa wusu me ko ajagroja de ni so se o se
mema ni bi Ghana for mema ya me ni na ho ne ma dodo na oh dabi omo nkwaso nye Cameroon dabi eno mu dware nsu ahodo dabi mo ntu obi afo wo so obi na ema ni bi na akọ aba eso mfa ntu na asafo ma mema ni nkwaso nye so mo ntena fa akọ omo zipu na omo ntum ntu omo nkwaso nye enye tokuro bia na wo si yewura mu ende sa de wa ka de eti jam na omo nye me sa foto na aka nuka se ko beka wate ono mfa ntu ono ankasa ne onye be mentia dabi onfa ntu ono ankasa ne hofo ma o me kan che Ghana ni be ma bia so na se de be ma part mi fa ma be 5 ene wa fa we o chena wa fa we e chena ya eba sa da na anwumire abena eba be ma ba konko a de me se ma o tu Ghana ni bia fo onya wo ye twi a wonya gukuduru no akatwi no wakan ye ye ficha tukube wa ha oba wuram be wuram tukube ho asem na be se ma o se obese ofra na mi fran tuma o mo tie na enkwada etie na mpem tinti tokuro ka tokuro bia na be ma bia o ti tokuro bia so do wa de kra meka o fa da sa ya ka chido mo won tu be ma bia afo e mema ni dwebu too much ebinom omonye faithful baku sei at least se wo chiti wo yire sekre enye nipa baku ana mienu ade obi di bia di wana o da bi obi afa bi ni me ba se ne wo ka se ebi makwa ji nduro na mo die na afide otimi ka se onde na koda hotel na koda ne fie no na ama ni ska se onfa nko no wonja ka ne wo ho wato wo ka na wa ma wo baaje wo ka just because onde na kwa koda ebi ko run near wrong place endro no de ye wu ni ti enu ti o tufo se ba ya be ma ne dai be omo no mo nko omu na wu asa ne ye ho ato ye hwan ne be ma na yonko broken heart bi onya omo no mo nko da chema omo ha adwen dodo emema ni bi ha adwen o ti nko o ti hwe me oh you victim I was I did tie me victim wayo emema ni too much the allegation na too asa na ni su so dodo everyone I don't know everything. Too much. Mama no. Why you do on pen ho asem? Roman for that exam. Ebi to no okra udwane. Roman father ho. One e Roman father was here. Who e Roman father? Ade pe la mpacho utie die. Oso e Roman father. Na Roman father be na wari. Oso bako die. O dana die ho Roman father. O ye sure. Ene nyame nhira. Ebi to no. Migiri se wo so bako pe na o. Ebi to no so otimi dwane. Idwane fu. Enti e ko fa ko hia mra. O dia no ana dia. Intimi de me ka me nko no ma won kasa asem no ma won tu bia so bia intimi ntu ne zipu ne mo ntena fa akwa onya omo no mo fa mo nko omo nyina wu eye Ghana ma ya nkasa ebetima akora man no okay onya ma ntu obi afo na madam na no ka se juju ni wo ba bia na ya sewa enu de ye no kro ba bia be ko bia no ebi wo ho na edwom kura se edwom nyina se ba bia omo mu jina ho preach kura no sa asafo no mu jina kwa ho preach no ma te se bi nso yesa no akwaje no da abaye ono kwa afro obi otwuma no de skate ni die mu na obi de mu do matwam ba bia wo ho no se enye juju mpo a anu kasa keke obi betimi na no keke abre wase wadwuma ma enye juju o enye tumi bia enye spirit be ba na no keke na ye adwuma etimi se wa brabo hey da chema obi anu keke o me say enye juju ono afa juju ni kura to nchen asa wo kasa from experience bi say enu samre na ma say then don't forget it but obi anu keke ebetimi ma wadwuma abo ebetimi ma ba bia ka woko ebia nko wonya contract bia ka akoye obi anu asem obeka fa wo keke kura no e ma sa ade na abo a wonya kura biem okay enti juju ni de e wo ba bia enye industry ni mu nko a asofofo kwa de ye omo pastors de omo di abase nkofo bebre so di nro na ye no kre okay eti baby e wo no just that wo ye nipa na wo ya wade make sure say baby awo no wo di akoma pa ene bedi obi achi anase wo de be ye wade menye obi bone esan se wanye obi bone obi di dro ni kra ba esan se wakoma mu ye fitanti no se ke wenya 100% kra enye wakofo obi so na sa nipa kwa kra e pe waye okay eti juju na o kan de e wo ba bia na Joyce Blessing say o say gospel no business no ye no de no hye okay no kra bi so yesa obi won ma anya say bia owo passion ne say onto nyumu obo man tisa na emom o ti say bia sikasem bi obni sikasem be kosra na o ba bagidin ni be bra agidin na enye say ade na o ye no
ɔwɔ passion wɔ mu no ɔyɛ o ne sika nti ɛnyɛ no korɛ nya sika na obenya wɔ mu no nti no ɛna ɔkɔ nti ɔka saa na menene ɛyɛ adwene because ɛnyɛ obia na ɛyɛ ade a ɛyɛ na ko pay sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ade we na mmom sika na sɛ ahonyedie bi obenya free ade no mu no ɛna ama ɔyɛ saa okay daakye hema ɛna sabre ɔno nso de ne nte ho aba man kɔ menua Joseph Brajo why you want no simanu ma dey anim yi me da se me start here free ye nua about George Blessing ho in fact wa mama di ne ho yaw be di ne ho yaw ye pa tebra wo so wo kirem yes na Ghana for ye hu because ne botaye enti a otu nyamnyam aye gospel music no amanfo gidi yankasa kura e wo form dada ema musicians ni bi ho all because ebi ho siesie ebi mu kasa epie firi o ma no bia mema mienu a omo to gospel ye omu dia oba ho nti omo nkasa sa gidi nyina de sengrofo tirimu a ema ase music industry no especially gospel no ekofom e wo say amanfo obi ekobati nyame nwum bia na kana ne age no ase wontwi kakra wo e shamanfo tirimu it as gospel musician not me some but out boldly ever can say ya na mo nyum na mo bre na nyum na se kura wo mo bre nyum na se kura na je say mo ye worship esu eti ni suo e ka se ma form ni ade no na se mo dada nyame emu tons ahodo nyina na se mo dada nyame o nyame nso wo si yensi na twetwe edi enko awareja ye na ha no ni kunu jaye no omo ye ni program bi no woto nyom de wi no wo si to nyom na wo su no ntata na ye fake na ye broken heart na crocodile de John be ya broken heart so awareja ye no aha menua ba na yie pa aha no ho sa na hu no bra depression ko aha no utim se enema bi a wo ye bia wo sa amanfo ben no onya futu for counselors yes na on ko social media so easily sa anya sa wo bia we kura ba yeketua because basa no anya obi oba so mu aka wa sa akora wo bibi hu a ensimi be piefu no ba bia no anya asempa asemu de ni ko se piefu no me abo say no wonu nyam de biem no kura na me ka chon bro wonu anyam de biem menti sa wonu ba mako because we say business na wo na wo ye nya kratwen bia nya kratwen bia na wo twen edi enko na beba mo obaka sa asem wo sei omra bonten ntem no fa chopa kese mra on sa mra bi mo ho buko ese ya wan kasa kura no wachitafo kura program kura ho ya be yawdin scan na ba hwe ayi scan na wa be hwe o ma yi bibi mfam pagya nyame ahenie no ami ehu nyame ne kese ya wo ye na ese ska na wo ye dia o show kura be kokura na so bati nipa nkosa yeah me free hormone ma ba nana ya former 5 pack PR yeah no cre industry ni mu hye mu hye pa aya na akwa ese udi nyame afa na wo so papa bi papa ejina te anya fita be yetuntu sanate because o ye wo adwe so ba ye ho atintin wura ba bi enframa bebo bia na na mu e do bako na ewo institution bia mu but ase yenye de no ase ani da ho so unse momo de na ni edi momo de na chi na nafo doso nti na ase ye de na so bia kan but ewo institution society ewo ba bia chama ase enye izo enough o yes ni adwuma na anya busum bi na osum na yenya busum papa bi su na osuma forget it o say enam so ma producers ne bi boka anya easy utimu so bi the story anka utimu so ye kama o si ni apie na o so so de nam baby no bi akoko yi ba ko no de ko baby ye ko sie no tu be ya na ese carbon ko na first ye bobo advert o TV so ni ade obetimi free TV say so asumasi ya na obentin de ase the promo mo man too much e bi agi 200 cities na mo susu mo yes o twetire sa mi wa wo ko tuya ka o
eti physical cramp nie na do ye asie wo baby anyama yakoso movie industry ese wa yo nso ayi asem fra ba bonte oh yeah no krapa omutimi ebia o CD wa short CD u ko twa bo obi atua ka obi masika se mo de oba mu ndile no ma mu ntwaman because anyama ko ntema discover ba nana mo pese opa jesa aside juju no kwa woni ka wan se ko na meka no na mo pese sinini bagina be wura mo no omunya movie makers no mo ye businessmen so ni nyina echi no ebia anajo ba bia yese ko twa sini no djuma bia ye die bia nso ye chese nyame tu bi so yeti mu wura ba bia wo de light beto enso da aye mbapa boys ya we light no enso da wo yifi wo to baby different direction na so obu obetwa bibi ewie nko no tape no wo hunu ba kokora wo so ansa na ye ni ankasa ye ho so no ya sane ye ho ya don so ho ensensem bi iti ubo hu chese enema basa nyina na ebetimi akacha man enema ye bia fo ye de so de ye hunu bie no ye de wie ni ankasa bi wow yeah wow afwe baba mi ni aba ye I hope sen adoye ana anyasa gift mami gift impress ya samu aya unsusu pa na o kasa o de ya o kasa bia onu buka ko tia no se de pen focus bia de bendi wat untimi nsan ho nkoduru no aya unsusu because the way was here hitia o kasa e bodua no anu odin sabi bible say the onye bo ne da no nto bo mo oba no bia ntimi anto ebia wo so waka obi ho sempan a enim yam bloggers here no omo ho ahomete obende omo anso ne mamo so omo anso ne maye so but e godu point bi say obi abaka ho asem anya papa no na wo friends oni ade aboni dia da ho twen wo bu na o reference so anu afo no akwakopa na no so akofa sam kase ana diaba okay eti ye besre no onso wonyina kika bo mu na kika ko gospel ho omunyina gospel fo ya kika ko gospel ho ya so wo do compare me no omo tu secular music no nyam no djuma no mu ye no no baba no ho story ho bati na say ai ye nyam mu tu gospel mu yese ya obi gina kire ba da nyam so na ndam na ba be wura mu bi oma bo mo mu kura no sabi o kasa be furu banu maba mo ni ye bia mo ye bia no enso Kristo ebosa na emwa ema no enye kama ana fe meko counselor Lutrot so wa itime hwe oyere na be ma no be mo hwe ni yidi no wa yakromfo ogitum so no yakromfo counselor so yakromfo ogitum so yakromfo ene onu de bi oba yam roba onye kromfo keke ai oba yam roba edi entina sabe ai so say so fo na onye so ai asem we be pie fru ono ba say ai salary a woje say onye kromfo wontimi nhwo ire light bill ni water bill yenso yedi ya bobo no ane yedi hwefe sabe o tafrache wonya sam bi anim e wo so kan se we be hye di ponkran e be mani potimi ayire no ho ya adwuma counselor mo who can't say mambo if some say me me penny be regulated TV come on much more baby anzo ho come on much baby ho because I didn't know cause as was your cromfo be your cromfo your cromfo me your cromfo sha bra anamenua bibia wo be bia de nyame e be ka ho bia no nyame timi buo ma de wo ye na wie wo pe wo de menu ka say hweska wo best friend ni dey e dey no sana ska na onya debe but wo so de twa boso me nyame ne hwe nipa entine so wo ka say wo timi ye say ya wo say nipa na so ye bo wa so ti so no wo ye kromfo a me menya kromfo o ye kromfo me papa boys wonya kromfo obi ye business other business won chen jebia wo hu se bia adwuma wo ne nipa ne ye na bia de money ska eno nche se nkwa no wo ye o
Ebia no obi before from titi no ana ne ka sa odun so fa ko na twero na e wuro papa bɛyi na nya papa bia enya wuro papa bia ene obi ye dwuma wa ha bon so business wo won obi di eba kakra to de ba ku na hu ye no otimi atoka ma na ye wo fuo na ye ka o twa line be o twa water be jozo ye krofo ono de wa yan roba chama me de ba no besi okay we wayosi Joseph no ena sabri mono so ede ne nte ho ye first round of ye de ba no ode ne nte ho ede aba sabri won so betimi de message aba wo ye Sompa 93.1 on Facebook sanso na YouTube nso no Sompa TV ode messages ne ba ye bobo no mrepam ne bekenkan ama dodo no nso ehu obi adwentra wode eba ye mamenko boys so na ono nso ensema ye de atuja no nso agyentra wo ede ben na nwumre no ono nso ede my boys e bedo bibi ase wo mu tie Sompa FM no 93.1 ani wo mo hwe o TV so na de wo mu ni se ajaguraja afutuo no a wo tu Ghana for mema no no e beboa wo mu isan se enye emaya no bebre niema wo kire ye nyina saa san no wo ho ebi kura de egu wo mu sisi achi sa amro no ho a wo mu so ono experience mind me so mo man nchemu mai wa yu mpacho ma papa nchiri papa ona our platform no so ne die no wa yagu ne nofo no esuro ha and wa yagu okay so ebi so de to omo achi ha okay ni sei anani sei ya dia wo mu di bibi to omo a wo huna yanka ho ye English word said you so aye no Arabic bi che se won se da hu aye wo ye design bi no ma design twere bi agu enti ya dia aye no kure enti obi o experience no so ba bontin no beka man for mfa de tra na wo se ma na bi na esimu pampan ba no wo se won fa ntu na sori me ma na obi anyina dwe se ebi a ope trend ana ope bibi sei Kwablesi ama wajini di awie. Kwablesi ama wajini di awie. Ne bofo ya wodi ato no hoso yi. Obi a frɛ no ne bofo ni di no omde frɛ no. Ajagoreja. So tiase. Enti wo ya aya futuo no ode ma enkrofo. Na nsen so ba kumase. Wa ba Sompa akra. Oba ha. Ene o man hin betwetwen ko. Okukoko ba bi. Other stations ne bi so ko. Watutufu bi a bitietie no bi. Asem oka bia is on point. Okay. But any party be all the more. Omuka omudidi agro. So osi odukra no oni asori. Ya jagraja movement. Anya asori. So enti waka bibia ade na waka no so no ene enipa bebre ye de ye omo ebi mu ho akodim because a my ketwa no e control sikafo no sa ne be kan ye nka se be ma bia ne o de be yo be ma wuni ska oba on fa hwe nyawo na wo ware be no oba ho kra bia opo asem keke ena udua mu adi nti en oba enye wo ni da wo fa hwe me yo ye kan wo mo sika no na so mo yi wo sa ma na ho fi se ene mari bi ho no benya kom na se me ma no pe yes adane na adane sa na de no tie nti afutuo no de ma wo nti di wo pe no fa okay ai wa wo pe no so na wo jai ekiridi ma me na o ka sini na asem no na ya asewa o se akeka ho nyina nti men sai enkomu bio ene de ya de a ekoso ewo we ni mu ena brother no a wo we no na rod ayi aye amenya no asem na o ka no se o kama abai on kama industry no
ɔka asɛm no de ama abae royalties na ɔka no yɛgye bi dada na biribiara ntimi mpiem hwanom na agyegye because ɔsɛ ɔnhwɛ no na papa ni ɛyɛ titi mu ne ɔmo kyɛ sɛ ɔhwɛ mu nyinaa no ma ɔmo obi adi obi ɔnim anso na ɔmo bɛwu na ɛsɛ ɔmo ɛbɛgye fo sika ne ade wɔn mo a obi a obɛnyini biara wɔ sinim biara de yadeɛ bɔ no a ɔyɛ mmɔbɔ obi a obɛnyini wɔ acting memfa no ɛyɛ acting nyɛ sini because nyɛ ɔmo nyinaa na ɛbɛyɛ sinim actor sini bebree wɔn a mɛ sinim bɛtɛ nam sɛ nhyehyɛeɛ pa ɛni hɔ ma yɛyɛ ne nti no ɛde anim gu aseɛ ba nti yɛhia aban no na ɛsɛ ɔba mu na ɔmo ebie senate ni bi ma actors ɛne musicians na ɔmo gyigyi sika no because saa yɛ kuro no a ɛwɔ hɔ no a yɛfrɛ no actors guild ne ade no ɔmo ntumi nyɛ saa adwuma no okay ɔmo ntumi nyɛ eti sɛ yɛde ani tua ɔmo so sɛ ɔmo na ɛbɛgyigyi sika ama bi asom ɔmo so de a ɛnu ɛyɛ agorɔ bi ne yɛdeɛ ayɛ sɛ sinifo na yɛ producers association no ayɛ frɛ ɔmo 5 pack no so ɔmo no ɔmo ekuro na ɔmo ateɛ no seesei no asini ne kɔɔ fam no ɛyɛ ayie kuro abɛda na ayie kuro obi wu anagye sɛ na ɔmo akɔ bɔ nsaa ɛno a no ɔmo kuro ɔmo ntwa sini bio wɔn a wɔ sini no 5 pack na yɛ film producers so ɔmo agye sini twa wɔn ntwa sini ɛna ɔmo de ayɛ ayie kɔ wɔn de ayɛ ayie kuro wɔn ntwa sini nipa kakraa bi de wɔm ɛna artist no ebi ɛna saa wɔ saa kuro no mu a seesei wɔn twa sini na wɔn a wɔn si wɔn ba afɔ saa ayi no film makers no seesei wɔn nyɛ saa adwuma no bi o okay nti sɛ biribi ba na aba ne yɛ na dwe sɛ o 5 pack nie ɔde sika ɛkɔma wɔn na wɔn aboa ma biribi akɔ so a ɛyɛ agorɔ bi ɛna wɔn di wɔn twa sini bi o okay saa na ɛhɔ nom kɔ nea ɛtɔ so bi o yɛ ɔbɛkɔ council hɔ ana council lutrot ɔka sɛ mpo ɔsɛ mɛma na motumi hwɛ mo yere mo no ai moyɛ akorɔmfoɔ what a brilliant hwɛ asɛm no a wɔkaeɛ no masa wɔka asɛm bi but people don't know papa ne nkyerɛ mu ne sɛ because asɛ baabi ade fa yɛ ama nneɛma yɛ yi kakra akyerɛ mu no menkyerɛ mu saa mahu sɛ wo gyina baabi na wɔsan nso gyina baabi sɛ wohwɛ yɛ Ghana ha yɛ wages no sika a adwumayɛfoɔ yɛnya yɛtua ma wɔn adwumafoɔ a sɛ bia company bi ana aban no koraa no ɛtua koraa de ma adwumayɛfoɔ a salary a wɔn de ma no na risk a enipa crossman de ne bosomi a nka saa word ne na nka wanyɛle saa nka bɛboa nanso nipa woyɛ twia wɔkyɛm no amane sɛ papa yɛtie wɔ mu sɛ bosom yɛtua ɛka deɛ bate yɛwɔ nkɔfoɔ nso a wɔmu hu bi ɔmo nso tumi kyɛ wakyedeɛ bi ɛno nso boa ma ɛgye sɛ wodeɛ wowɔ wiase no woyɛ lala daabi nyɛ saa sɛ nyɛ wo na akɔsrɛ nyɛ wo na akɔsrɛ ne ho ane ku sɛ ɔno nansɛ ne ho asɛm baa na mes bɛɛ totoma ne sɛ wohu na na ɔsrɛ ne sika wɔno wɔ se wɔyɛ korɔmfoɔ wɔyi ne ho firi mu anaa daabi ɔde ne ho hyɛ mu deɛ ɔde ne ho hyɛ mu that means sika no ɛde ma no no awɔ adwuma mu no wonim adwuma a wɔyɛ but enipa ne busa na wɔsɛ baabi a so ɔno paa bɛkyerɛ mu sɛ ɛkwa we na mefa so ɛde nyɛ sika no nso deɛ wɔnka ahwɛ ɔbɛdam obi yɛ adwuma yɛma no 30 million a month spending a ɔyɛ no ne expenses no ɛyɛ 120 a month 120 million adɛn nti na ɛsɛ ɔtumi nya sɛ sika no ɔnya firi yɛn baabi a ɔyɛ adwuma no connection da hɔ
ne mentre salary no kura bi okura no a before bosom ne beso no na sika wanya de aye ye niema de ahwefie no ne sika no so chain ni pay no bibiri okay eya de da ho Ghana for mum yen kan kure se obi aka se me fan se Ghana akra fa na jikase president kuro bi chair no ifo na je chair no cocoa board penny na je kura chair e bi chair no ye president kura no se eye no kure se ni sika ye se ya so oji 50,000 boso menso no no say 100,000 onya no wa he enu na ye ka no esoso se obehu obi anaso obi beba do ho ebe na di nkomo aka chen se oh se minu amenu ne ko school na say ni no wa sign check 100,000 edi amani pakro wa bra busumi wakati ada nyedai enu 100,000 eti captain we na semna okan cancel asemna okan ye no emu oduo yes oduo ne ya drink wakan nyansasem emu odu ankasa nipa bebre no omu ya adwuma busumi oje 300 Ghana busumi o oje 300 Ghana debia kaiska odi kokrom eye 10 cities busumi eye sai yes skana nkasa kura na ketua na ansa na didie obetua light be obetua we we magician we ya wi we nya wa obewiawo onya wa obewiawo Ghana fo omu hwe nipa omu ye omu adwuma no no mu tu omu kaye aban tu akaye na private fo so tu akaye okay sa boys aka ba ko na asorka ba ko de empress de ne de wa you treat nti papa yem fa nso me fa nya wi da bi me de ba ko bi kan ho Joyce blessing de no also no gospel na your business na one ka to say wo mo to gospel no wo mo ya Christopher on dey say wa be kirem sai so mo maka no mu ntimi me sha kire say wa na to gospel wa ha mo mo ba ku din yerim say mo nya Christopher me uji yerim so mo nya Christopher but nyame adwuma na omo ya na say nwum na omo to no e ma dodo na nya adwen sakira ubu okro na adwen ni Christopher but mo na otie nwum na otie je ne bonso de no mo nyame enti no as gospel musician na say be kan say ya na jidie ne ye wo mo na NCP no wo jidie ma hwan obi wo ho no ma wo tie obi nyom kekere wo nya ayaresa okay mama boys to us ma wo nya ayaresa boys to us na on floor aya mamu na adam ho otu nyum beto no na nyum na no oto no ba bi ofaye no e de koto nyame nyum na say ne papa so kan sa dia no no why signboard da bi o otu nyum ni pa no na wo nyum na oto no ebi anko onya we kura anko beto onya ba ko ni bia anko beto okay na mo oni o de min baba he min to no mi tie Adam rekunum bi oso wo ye worship wa na so obi frɛ no say unyum ya wutue aka me kwakodi boni sei but anyum na kama kuma ama de me ko ni majai enu kire say Adam rekunu ono oye Kristo ni ebi ko anya yaresa ewum awa bra wo tie worship da bi o mi wa kire say enu kire say Adam rekunu oye Kristo ni ana arete kire bi wo unyum no eni ko say na mama me ka say wa budu do na yes o yim dada o tie wo ma onya yaresa mama boys mfa na no sina yemre no kona yem ko den kra so ye be kwa ba bi o wa papa abesa akwaba asem we no emu omre mame eti wo hwa kire me say asofo omo organ no nyame ntu ni omo ya adwuma boys o say enya mo nyina me hwa kire say asofo omo ya Ghana nyame ntu ni omo ya adwuma na boys o party say Ghana fo asofo na wa ha no eye business enye 70%. Yes.
ɛnyɛ nyame nti na ɔmo yɛ adwuma obi a wɔyɛ ne ho sɛ wɔyɛ kristoni firi tete wɔka borɔfo apirikyi ɛne adeade wɔyɛ business a wohu sɛ wei wɔyɛ business no ɔyɛ maybe deɛ nti a ɛma sɛ sɛ asɔre ɛnɔ me kɔn asɔre me kɔn nɔ asɔre ɛnyɛ me fɛ asɔre ɛnyɛ me hwee yɛn ne yɛkyerɛ asɔfoɔ ɛkwaya ɛfa so a ɔmo yɛ ntere kɛsɛ ɔmo yɛ nneɛma papa deɛ yɛmfa nsuo na mentwa me ho mmra ɛfiri yɛn a yɛ acti creative art papa yɛntwe yɛ ho mmra yɛba ɛnɛ boys ɛne wayo ne ɔmo yi nneɛma egu hɔ paa sabre before ansa na yɛbɛkɔ na yɛakɔgye yɛn kratoɔ ɛfiri yɛ betway.com.gh for hɔ no yɛmfa yɛn messages aba Facebook no yɛmfa mu bɛyɛ enum na deɛ aka no yɛnkɔfa ɛyɛ betway for nkratoɔ wei yɛ frɛ no ɛyɛ amoakwan is say good afternoon watching you live from Royal House Aluminium kwada so ohimase kumase wayo ɔsɛ ɛnkyɛ kɛseɛ nkɔmɔ paa ɛna wei yɛ frɛ no ɛyɛ akitema so ɔsɛ hi boss I'm watching you live from German South more fire akete GH okay akete yɛda ase paa sansora wei yɛ frɛ no ɛyɛ Samson Frempong ɔsɛ I like this man wayo okay wayo nso so ofili paa ɛna yɛ Starboy Junior on the tama papa kasa no de fire emoji no na otwa gu saa ɛna Isaac Frempong ɔsɛ hi boss I'm watching you live from Goso African Guest House. God bless you guys for the good works. Okay. Isaac Frempong, yenso e da see pa. Sabre before ansan ye beko ye next stories no na yakwaje eye ho tete ho a wayo eye da chi hima ne boys ho no. Ye twa ho na obebese ye se de gina na beti ehu eye bedwam no. Ye nyina kwa. betway.com.gh of omo adama na sabre ye de ne dwumadi bro live on Sompa TV. Ye jo nkrato ye ba de wo hono ye de beto aso enso etime e de amawo. Let's place a bet on this afternoon's game and this evening's action, bro. And 3 more tomorrow. Okay, remember, when I slow down, when I take a break, and I stop chasing losses and stick to my budget, that's when I'm going to have a lot more fun. So, let's place a bet on this afternoon's game. Bet responsibly. Regulated by the Gaming Commission of Ghana. No under 18. Terms and conditions apply. Okay. Me say che ho ya bana dwumadi na ye de to aso enso etimidi amount. Ye da se watwen na ye twe ho akwaba. Ye next stories na ye fa no. Ye friend no Emmy Newman or ye gospel artist na last week ɛna yɛ maami ɛde nsɛm bi ɛbɛtu dwa ɛsɛ ne ho kyerɛ ne yie paa na ne bank account ɛyɛ 0 na ɔde saa nsɛm no bɛtu dwa no nkurɔfoɔ twa bɔ no paa na yɛ maami na saa U10 ɛde mu nkyerɛmu ɛde abrɛde nti a ɛma ne kaa saa nsɛm no yɛnye mu nkyerɛmu no. I didn't mean I was just joking, man. I was just joking. I just wanted to create an atmosphere for all of us to laugh. I said it. But American, in terms of my music, right? American, I said it. But I was saying it in terms of my music. My right now, no, my music, okay. Then you tell my story in the Bible on Teno. Na busuafo mo wa brochire ni ade dodo na afre na je se omu di ni ho yawo pressure ba no so enti obi be se mo sa ba bi se de wayu advice Joy's blessings for mra bi no e na ode emu nchemu di enti a e ma ne ka sa nsensem no ode atudwa na yensa nko aye counselor lutro to bi o se Ghana for na yi twa dodo na na e twa Joy's aye gifty o say ana gift ado yi twa na no na onumom de obi bika e de kire ye Christopher efa aye gift was say an Empress Gifty. God bless you for having side attraction for Christianity, and if we have such people like you, evangelism will be easier. Nyami Shra Empress no go fine. We need side attraction for the main event, and Sena Gifty adoye body abedane nyankopon enye so ya nyum to ni panka mintu no every Sunday anka meya no akwaba group ma sorry because Gifty body okran a side attraction for Christianity.
we ma wo hu se e yam pase nyame abode pa Okay. Councillor Lutrot na asa ba bi mu na ye free ho ye bowram e wo ye nua friend ye Sally ye Frimpong Manson na or entertainment pandit said ye wayo ene boys ne da che ma ate hey ena wodi nsem bi atudwa e de afa ye Shatawale o say ope Ghana ho bi o ye confused pa ye Shatawale na ebri bi bai Shataka so no pa say Nigeria for ne that kind of thing no wa pa ho but ekowie akire no na Shatta ene nam Nigeria oto ho ti upo bi o ye confused pa Shatawale but ye nyinchiri mu nanka sem free nua ba no. He's one of the most confused artists that has ever graced our industry. You know, he says things today, the next minute he changes. That's why Arnold called him an inconsistent person. He's so inconsistent and it's crazy. Who is a person in their right frame of mind? You see, I'm choosing my words carefully. Who say that they don't need the Nigerian market? It's only a stupid artist who does not know his whole existence in this industry to say that who does not need the Nigerian market? Even Hollywood needs Nigerian market, Extra. needs African market. So who are you, Shatawale, to say that you don't need a Nigerian market? Listen, I think all this thing that he's doing has come too late. Too late in the sense that, you see, when artists are on top, they need to take advantage of every opportunity that they get. He had an opportunity to perform on CAF platform here in Accra. There were a bunch of Nigerian artists, senators. He wasn't able to do anything with it. He had one of the most iconic collaborations with Beyonce. Is it 3 years now or 2 years? Yes, he's not been able. Okay. We ne ensema ye nua friend ye Sally Frimpong Manson or the atudwa Sally. Yeah, SALLY. We Sally. Okay. And or the atudwa na ye next story no ye Markenim Renti. Last Tuesday oba Fidia man one DJ Tofia kwa betwetwe nkomo odwumadi atu ne din ye na menimu so. Na wose ono first no na ohun so bi to her live music na onyini se nipa na Kristo ni but onyini na wate ase kane na medwensa na menim se de atiegina na medwensa jafe mate ase but o ka se de na medwen kane no till sa na ese tia no na dia bia wo be close wadwen for everything I from timber na nkwa utimu wadwen na be adwuma na medwen kane no sa but wo hwe said a nyamsom nkyere ase tie ya worship of God a different definition. Yeah, different definition. Oh, say adwin say na adwin say on say in yakase gospel as what can someone more Yesu Christo din enya sempa gospel as a che ya sempa but enye a person no na ejenkwa the word that coming from the person enti say ma more Yesu din ankyere wo say jai boni na me ka kyere wo say boni a wo ye no e de wo bekọ wo mu a e da Yesu kan ni bi na me ka asem no yenya differences and all these religious differences, denominational differences, messengers na some chain. A lot of religions here critique after some religions were fighting even the ideologies of the one they created the thing. Any brinyo, oh mami abana, any brinyo, oh mami abana, any brinyo, any bre, papa. Okay, it's that Yesu kai. Ose mu behu no kure no and kure no mawadem ho ana okase mu behu gospel na gospel mawadem. So whoever speaks the truth speak liberation to the people. Okay, was it the here and say obeka no kure no and they say bi abo Yesu din na chese amoto eye Kristo nyum no wie no de tudwa and no ma ye hu say even though a gospel artist no wo ni favorite high life artist na ofili o monum ye pa eno ene ensama aye Markenim Renti was ade tudwa. Yeah, na me high life pa. High life never pa be a friend akwamenu. Na ne high life ye me de pa. E Jesu jankomo. Na Jesu jankomo. Oh, say nyum powerful high life singer. Telling you, but na me penunyum na pedunyum. Bo baji adofo Pa Thomas. E do baby no. And a lot of them. Na me penyum ti no.
nwom bebree wɔ hɔ a na m'ani gye ho. Okay, we ne ensemo a makani ranchi gospel artist or the etuja. Na yensha se mfemfri wayosi so. 4 stories say de atuja. 5 minutes a day and we'll take on na yento aso. Master chef macaroon ranchi national cafe omo to secular music no. Me de me hunu say omo yipomo mu ya Christopher say omo to nyamenyom. Okay. All because utie anwumu ni bi wo hono ma na wo ye wadwe say wo de be adwuma utumi so wabra bo no wo practice wo mo eboa. Okay. Nyum bi tse na nampado nyum bi ya bofra no a obra to mami di no obra na me hu premise meye pani ntemo na me medi me hu so bedi me hu so abra boy say na raboy enya di e da form Sompa Xtra. Oni pani obi no seko fi say obra anywa ayampa oba ground sa obra no ayemi no mienu ohun na yesu ko gina botan bi so ana bu okuro ne behwe ho no no eye nyame asem de ne nso ma brabo no nkoso ye. Okay. Otaze nti wo hwe nwo moto a eye real life mani podi ye. Yes, and yama ekoso ye dada asitene. Sanity nti wo amfa sa obra no amfa anya wadwuma obu wono wache a ebe ya ose bia se ofie be ye bi na ba sa bra no oso obra no ye wawarabo unya sika no wakwagudi Onfa bintu. Onfa bintie emma sem basa nto mu de omu na mu ye nyamedwuma no but enam so mu nyum no obu mu nyamedi ewo mu no nti no ye buo mu se omu ye wiasefo no wane te heaven ye nyina ye ti wiase ene sa no ne ade ana eda dodo na ye nyina ye ti wiase obi no te heaven eti ni nsam bi no nsam fa no nte so ye wiase ni. Okay. Ebi an se enu aba se on de wo business woman no awo tunum e di pesca na nye se ade ni woni mo but you tie we mu nwu mo ba eden life ye wo mu yo tu tie dwuma ba utimi di adwuma tum sampa abo am otumpo abrabom nti wotimi atwusu bi a mem waya de masalu tu no makani mo no. Yes. Edin say gospel musician ebe bie na no na ebe bie na no akasi and we a legend onim de ekoso yes onim de ekoso to timi bie na no aka waya de pa. Okay. Na mi nsha no ana aye salifmpong say I say shata mre twem onti shata se nti emre bi ne nsem ono aka akwete se de pani atintesu atofo no asade ne tetere ma fa onti shata se otena se anko nkasa ana na okaso se anor se shata wale ye inconsistent ya bi o ma on predict no shata yo bi a wontimi predict no ono ande beba ne tirimu bia no ye nanka obi a ya semra se ema obi anye bibi se o social media ne yebeche o so obi e be hye nkom se mewu nje ne ya cheme die shata ba no wonte na se hwe kwan of aso ne sa akode nya beef ma munna ma ya adwene se mukoje glow hu sika ya kwaje amount of say munna ma pene musumunko na fo wa na obede wa fa ho nes obriti obitre no owo de meje no eno no amu so wasaka to no se ade obi anya na no obeye no de agididin. Okay. Eju otumu fo so no onko Nigeria ni bi anko yanyum onko ho no onko perfo onko ye program bia ho na o de na se be ya se na de osunsu nya bia toje wa ena wakọ ho no ti na je so ni enu aba na nya adwen de kra o se ono na ye the most confused person wo ye me eni po de wo ho no masa because mi hu ni na baba ji wodi. Okay. Because uma onipa hu wana mo ba bia otu bia ye pe obi bia ye nya wo oh why you see the time so what between wa predict do ha so wa betwem. Yes. Oh amfa ha obafa ha ampa so ne hwa no akofa what you say ti ye hwe wa ye benya wontem ana mpanifo kan da so
utwam wa ye kire wase ejo ma on predict no go ba kan se na wo kya no adada no ayo no ano no eno so bo ma ne trende e ma no ba bia opeso wo no ko bia no e de ne ko ejibi de me shata de no ye bia me ne ya adwene wanga oh yes me ne ya adwene papa because industry especially ye dance o na wo so mu ye o wo so me ne ye wo shata so be 1000 o Ghana eda form ena form I was so sure shata ne bri twem won say yeso ba no anko a woji woni so na wontimi nyina so saa nkosi awiye wo ye nipa de eden a wo ba free system mu kakra but on free mu kura sa on fedi totally www because minim de shata metimi aye obi a wotina afebon say ba bia ba fa bia na ne din na yeko jeno de obako but enya trasa tisa shata ye ni mu no no I can was anampato dear story be mpo bi ma. Okay. Next one. That's him Councillor Lutrot. About gifty was say the real say jina so no. Trending na sana wo no. But I say Christopher na I say nyatwum kakra because wo hwe girl no maami wo hwe the real say we say hands on the body no. And the real na stature the real say jina so na. Kanumpo nketwe edom etwe akra de menyame disenke wono so bebre won sorry me na no kan chance open prekon na say as a council as a on timi nkatwi ni akokodo ni ho no obi wono say ade wo ye de sabi o tafracha ma me kon ado mi wa mepew na ko timi aka ba say ode na madwa ye ana obiti busha bade tase ode na baby basa ebra obetima why kru ne ma kan so main street nim no on kasa mo no on drive car no eno na basa ye hu say kan na wa say na trending so sa kan ho okay wa say opese every week bia no otiminya bibi kakra otiminya bibi kakra na ode abatudwa sabi o kan sim wo ya na say o yire kura no mu no yes, so you come for respect, man. Fine, now me a body there. I was say you come for, but as councillor, I was also we are reverend. I said, yeah. Now tungro for. Eko kikan we are. 20% GBA. I am in same one man. And that trending, upa so trending nina na yeba po. Da kupe. Nasa maba. Chika kra meti mi. Akanon. Okay, that's it, ma. Yemra ho na to asomai. Okay, me da sepa. Na me sha say free councillor de na so. Ono kra oye hwan ya. Say the Ghana baby abefa bia councillor. Na sorry dem ye wo ma mo tesasa ho. Ne ono a eto jo no. Eno na omonye very careful. Obesa omo lies of ma me no ntena nchen. Na sorry for man ma ya no mo tesa no. Omunyi na obesa omo la omonye very careful. Okay. Sofu mu a councillor mu a utena bonten radio so social media be ka say obi anyame amwo ne saa na wakwa me aye ne to ne shape amano no ye hia saa nipa ne sese so bebre wa sorry dem na timi atwe akra o se ba sa akra ma asofo na adwuma yefo akra be no watching ta nya mema ehu de wi abodi ne to be dey mema no bugu asore na sofo na me kan op na eja kan op na ngo fa no onya ne yere ngo ebi nso opese na yere yesa so bi kwa be ko na yere tisa anansa ma na yere akwa koye bi nti ne wo ka okay na say oma ye bi na omukunu mu mpe a omo de aba na nim as councillor den obeka kire omo oni asempepe bi aka kire ne nkrofo okay me say me to me fama asem nko ma sa councillor no councillor because asama wo kan bia no emfa kwa mu because asama wo kan den ne wo bibia nim ade be na mu ye duwom say nipa ono tonyom na nkofo tie ne nyom keke kra ma oyare kra ne ho timi to no obuom ko pawo just say wetie ne nyom keke no be ma na nyawo ebia opa kontu bia na bibi no obuom obitimi tie nyom bi na ama na sachire boni bi okwakoye no wojokuku no no wojai na sa nipa na hyase ye niema bi ense fata o se ye hia sa nipa we ni se so bi wa asore dem me sa councillor ne de no ho kra ye me ne ho kra ye me ni ho ye me too much o ya ye amana bro so last time
boys to just say or person for mono so strategy ni be the gene trending bi wo hono ma enye we nya dia wo so be be kan pe trend den nka pass and papa kan na say we ya okay trend we no we trend akwan den na obenya fi trend no keke ntina wo ye we to nwe na wa fa so so de say wan kasa wa sorry emma no who say Ghana for Mrantie no because omono na the boys you any man eh you Mami chaso mami ko sali report there so on a Saturday Shatta we comedian no me feel that man need to Shatta wo check no me check hey that's him man because nipa onka me hu dey missing kan no we ase anka sa we nipa o kwa akoya de man obi ahu se ebia o chena betu kwan o pese obi ahu se chena utu kwan ade be chena na ye wo ya ade be chena na ma bobo na be fefre de akoto bola so enti so odane wo se nne meye sei na o chena meye sei ya jano no ngo mimi hu ni se eye foto kura maye eye ibe na wo se wo ya obi wa no kan as o pa je say Saturday ni ba for mtina de obi do so na afedi o there be saa na wote da say dey didi kan kai say ya be shemra say menye say o se sofo bi kan say ube would this time ube no wa shada ye saa ni pe etimi predict no onye ni pe wo say o de net na se kra kan say cheta say obeba ha 19 ne wo ba obo wunya ne saa eya foto maye enye be bia na wo say wo ye da wa no okay say bia onye sikani bebe ware ye tse ya mai e bia na nhira bi free ba bi ba no hu e yase mesi yase sei on ma yase na ziti and they are much ho na we be say no it on me kan just be ko Nigeria na obi di kan obi ni ani mu kan oboa onka ite ya foto ma yina say wo say yina na ye fa sa abrabo ni mu banya sa ne nkosa say na ye odi no why so or ya be min tira no say ye WhatsApp ya ye issue yes status here di ni magu da be ade ni magu bo so bi no de paracetamol no ya no de abeto no di obi show no ni po yes wa tan fukuro no me pro wa metimi afoto me yes we mo already wo je na o me mo problem onu ko po na me ni gie sem beto ekoto ni status kwa no atro o se de traveling mercy na so obi awu se wutu kwan enti no o tan fu bi hian wa o de be fa sa kwan na so enya wura ha obi pe wa se wa ho na obenya me wura ha me kwa godidi o me obi pe wa shoot o be ba ho enti ye foto ba sa ni other side of ayi ni de kan no kwa da ye forget ba sa life no wa da no ho se Camilo na ene wo ye we o chan ye we no e very good too much o ya de a en kan kire obi a obi mo kire obetu kwan obekwara ni passport na wo ye be ma obekwa na oba ne da so na se wa anto ano na de ka unwie na ye se ne ma fase e ka mekwa ka utu kwan kra nkra that's it kwama na wona nyina tete hwe de omo de be ye wo no nti sa na bra abo no me de nkeye okay eye se omo onka sa so ye confused but unim se sa ne mo na o ye na eboa no mo na tanfu enya no gidi ana won steady we hwe de sa sa ne mo na because eboa no because no be ko ha onka njo se me ko ho se also on Nigeria nya no wo ko we wakoto no kra enka sam renko wakodada we ko ni P Square mo akọ enka sam renko obi adi nanim kan rade unim Ghana you be betting ya that's him yentu aso and a story be bium kra makanim and aye amenu man so say o say obi wo hono ma asema odnyoma wo to no high life first no no uswa no ana wo nyine ne kama ne to ne tirim se asa wo to secular music na se wo de wuni mu nyame okay but wo nyine no asafu mebra omugina so de mu preachi eye omasem na efiri omano ba no so bi wo mama se me pese me boss of bi edi nemo ye wo asafu ahodo bebra aba abonten se omaye sei omo life ti sei omo badwaman we wo kasa wo fa sa asafu no nana montu a obaye bone okay nemo bia obegina sorry dem ne nsem pa no ka nsem na obeka eno nafa ebi say Joyce bless and some obeka yi ne nwum a oto na wo hu ni say sa nwum we de da wakoma so no sensem bi wo ma afa nemo ba pan so be fa nipa ni suni ne ban de
And they do be baby because na di say or your gospel musician or you say na say me call friend baby no to me for bia me but now ma hu say your business no o nemo obe lose no na da didi kan say omra no onsan me na no eti nipa bi wo ho no ma mayen kasa bi a otonwum say no onkwa asori na o ye say hwe san kofo no sa mombo secular mu bebre na akwa asori just that ayanyum na mu tu o but omo kwa asori omo ye nipa boni fo se ne ye hu se omo o say otonwum we ntino ya penti omo black David enti sa obo mo ye sa e business na okan ye bi o digini sika ne mo kwa asori ne mo o ye na underground no you don't see who de o ye okay eso na brabo no nke ya nkanya mikra ni so eche obi a o wa asori de mo yesu yes bi said enne ya Joyce ama obi a hiti ono na de ne be ye example okay any gifty was said say na mi si pe o monyo pa say na mi si check wo yes but say o ma ya ama bet ma ka say nya me nko be ko ba bi ya ko be I lose interest in them this is the auntie yes the auntie o mo side issue because o ma ya ama na ye something which is amanya me so na Ghana nkasa nyom to na say ko he gospel music o mo de say ye ne den o mo papa for mo de so o mu de na ba yende o musa hey me de si okay sabre ma menye na menko me papa boys so na me say ene boys so mere bebere wani mu na boys had the score like na kweti ai ze mu so wani na ko bi na ai me see meet me and mobile wa bra me lusu na the tactical coach once again was at the camp me the two I 5-2 hey what's a 5-2 5-2 tactical coach boys cap the air what's at ya Jeffrey dey trash ho ti e be sa ko wari ho amana so wari be sa we dey on the call YouTube what we call Brema UGC okay I can remember that no time okay ti papa ye ntu aso o baba be chema die di kai me call we say Councillor Lutrot say what done me ba Councillor Lutrot first you know na wakani e ba bia na me ne nya adwe but eda bi ni hia no ana o kire eniema bi mu e kire me say sei wa kire eniema bi a kire me okay enti waka bibia yesi kokosachi o kasa kire bonichifo a o tena bebuom enti mi na sema o ka no metiasie okay give to us asemo a o ka no say on say Ghana for yeah ma yani akwa nka obetime de sa body no atwe akra manyame Ghana for the ya no akosi gifty o say so empress de ani akosi ni so because of the chino a che say abegina so animu so gina okoye no no kwan kan ha adwino no ye dey oya papa mo sa de abegina de akwa so de e ya wuye na ma ye me o de hamko for papa na eno na ye dey we dize say me akokore ya btie hey boys me chere say akokore ya btie me bodu say senga ye dey senga ke say fufu angasa aha asu se me penti wasesem etire ne de ne mitimi ka mitire ho lines a ankura ni design bia mitimi ye dey eye bi mitimi ye bi say bia papa obu ho aya no mo hu ni say na ba bi emfa nyi obi ahi me hwe che say wono adwuma owo mu no anse so ye sa one nwe no de akwaso de yin crofo ya bi industry ena ya muye that kind of you know other industry we musician oh baby gospel musician why yeah ene ye ka gospel ani ye ka nyame asem why mamunko ho de medical ka kire mo say business on moye gospel ni wa chemi enwura ho wo bi ye chofo okay ya te papa to aso wo mo to nyum papa no na kwame ampedu Ghana ha ye ka obi a wo to nyum pa wo wiase ono to ye okay asem bia minim ni abebu obi a minim bi no wo ka ho asem a meyi hu nyum aye dai e di amaw wa to nyum ni nyina even at all what office when no yira ku ofia wa ba office so you aka can't here ni nyina wo ho
Any man na padu di ato nyum. Somju akrande, somju wa. Adaba for no tibi bo adaba for abaso. Ebo ma baso akopem crutch ni break. Break ni. Entwe ya hodo egu catch. Entwe ya egu catch. Asem bia odi ato nyum awie. So aso wonu ne nsem no kra no. Na emu odu chai. So called gospel artist. Yeah, to yam yasem. So what you see? Eti what there me nko. Eti Gifty Empress. Nana Mama Brown. Nana yes, Empress. Aye. Woko ye bibi bai. Wa ma TV so ankeka. So no one fa me yin krofo hin. We see there be. Nana de one fa me yin pay yi. Na no kan so aye. One fa yin pay yi. Amanfo ebusa no. Amanfo ebusa no. But onam kwan wo so. And why doctor say be hana on kan na obi a wo so ye gospel musician. Usu wonya mi mu. Woni o kan ko ye we ya ba be. O de be hang provide so ba o de be yin krofo hin. E no na hard man. Me ye nipa bi a de nipa nyina di akire no. Enya no na wo pe. Me pe. Ade ye fita na ye num se ye fita. O de o timi hu ni different color. Nipa wo mu di na chi. Nipa wo mu pe na sem. Nipa wo mu do na na ma do. Wo mu ampese. Na na ma betina we so akase maye we. But one fa me ngro boy boys. One fa me ngro boy. Aya. Me na na ma na wo dwuma ba kum. But me pronounce pa. Said ye wo kana ye no kre. Sa na issue be to dwan me kase me pay na me boa. Fine. Mampe. Any power mu do na ma wo wi ase. Any power mu for the other way. No, obechire mu de nti oye den. Oye. Yeah. Mena mo dia. Yen kase bia onu so nya bio. Na de wi ma me ne ye ne de no. Eye too much. Boy say endwas my. Brown oye ba dwimba o. Wo wai. Na e me ye de. Twas my. Na Mama Brown. Eto no aye friend say ye koyi eto. Ana ye koyi ye furu. Ana ye no fo no. Ye koyi ye bibia. Nipa uhu se nipa di ochi ewe no. Unya ye bi pe. Nkofo to be di akira koyi bi. Eti bloka se wanya ha no ye ha no. Mampe. Me see. Mampe. Woni anya ho. Na de ne ho. En waye. Anu ade ne ho no wakoye. Anu abeka. Edi se si ado. Was a Gifty Empress. What is so did ya? Yeah, no. What do you bodge? Never for come with you. Obiaka sama wonye. Wakwa akoye. Moisha koye. Wan farmer betan be an what why? Yes, Nana ma koye. Ba unse Moisha mo no. Ye hu ba bia no mo nam. Nana koye no. Wan farmer be ye obi an. Wan farmer betan no se me dan. Entemu na ngo bobu za no tire mo ma. Gifty ya ne de no. Too much. Na ye kan. Gifty. Okay, baba to Ye more. Hey boys. This unfortunate Ghana for no mu chibi no mo abejai. Boys so say na me come say Gifty or say Empress Jimmy Mo chire wo mo na Ghana for Jimmy Chel. Hey boys ye no more wo ye no kura no na wo mu su no mo ye esa say na number timi ye no timi tira TV kase so e ka se ma ye say no be kan dia sa pe why Jai sadia nompati Papa to aso gospel yifrim onyi mfrim kura ma Papa to aso Nyankopon yesi obi ye nyame nipa sa kasa no ompa bi ate ompa ate kura Nyankopon bo ade unkwa sorry obo ade wie ye no ana obobo nipa eti nipa bia ye nyame eseso anipa obi nye nipa nche obi o nyame mu o nyame anim eti sa wo ye sofo a eye title ene da so aye kura wo sa wo ye sofo apostle reverend evangelist bishop prophet hwan ni niama eti obi susu ekọ ye adwuma bi a no ye doctor ye remano okay wo ye professor ye remano bi obi a wo de dia a eda no so okay eti obi nye nyame nipa nche obi eti se we bo gospel na we ye actress no mu nyina ya ade ba ko a eno anu no the same ade ko obi nche obi
na ma de tio ye kan yo na say no anya gift dia ne ho apaso gift dia no me babu tio mate bra anya gift dia ne make say yo cancel loot trot asama wa kan fa gift dia wodun wa be kan fa gift ho alam si me ta na chi 100% one ne ya adwen say woman abaso every say na ma be ye no ye nyina ya bora abaso say why ade say why dey why sadden aso na me pese obeka sadden ama mansan ye hu ama nkrofo nyina aye dey akoye bie because nipa di na chi ye nto aso the followers na no dey ye nto aso papa mo fa asem from la e na ba ko a new man gospel artist or the betu dwa say why broke oniska but story ne ba abontin wie na nabusuan fo mo ama no ne efre na ma me ade na wakoka sa say no twa U10 oba seriska da bi wa mesriska but o say no ka asem no o say oniska e no say na account mu aye dey ai mo aye dry no kan aye dey say ehun atem didie bai ye didi atem no na wasa akoto U10 na say mu be didi atem a wo kan so sa aye dey say ne na nka ni ohun kra nka papa dabi mi hunu yanka de egna wie ko so ne kura wa na ja bo fom wi ati mi hunu yanka ma fa mo nte ne papa nya say wi wanya ka etu o sa ba say mi na me kan so mi sa aboa na aye dey chatawale ai Sally Frimpong also ne Saturday ye confused person no na okika no Sally Frimpong man say okan no di gididi sa yes oronzo person what trend guy no okan di agididi chatawale where you obi a wo ye creative man o creative no aye o creative no aye o so nko Nigeria ade achi ya wo ko chi ado etidi ai etu o meka enye bodo de se wo ko Nigeria na aye dai obi tu bi ka sa broche wanya dai onko hoda obetie yeso free wo ba ni obeka sai enu die sa ania manu a me fa say ye na etie na obi ye na ade na o se enipa na ade na wo ye no enye na uni nipa ni tirim die woni tirim obi o ha wo da sori bia no a o pa ni fufro e dia be kire e wo wiase ma wiase hu sei ena eko edi sa sister ni semna no ka na say wo man down ni niam bi no enya chata na wanu o petro sa ni muchi ase wan chata michi eye kwara bo bu mbeso mo ye kula Ghana for ya na o me tu o masie me si me ni wa yo nya adwuma bi o kire mu hu me ni wa yo na 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 mo afa mo bai yes kwase na enze sana adwen wo dia yo ni mo tuere so adi asie o si ebe sun ala me si Ghana ha me ma be kan wa bondi se tete nu me ja guess me ja we wo mo me na no ba na ma opa fa putu obo me boys what say me si me we jai sa ma na chi ma sam ni ma we jai aso me ne ma na da bia etu mo me na on ti asia yan tutu fa tu obo me ne hwe ti enche wa me na si me jai na wo ye na me ye akonsan wo dia ho edi waduane eya wo dai say me say me ja boni am die be am preach obi say me preaching dey ko atore dem why the just preach dey ko atore dem da bia ti me cancel pa no ye ti be cancel pa no ye di adwe tu tirim wo ye obi asabi wo ye nyansafo ana say wo ye nimdiefo ana wadwurum bia wo dane ehunu say nipa ya asem a wo kre papa asem okay me betum hofo na obi oduma onpa futu obi bia mu eti sa wo kasa kura o te wo kasa na ne bo afu okay no ohun di onya ne ho ye begu so ni akansempa no afa radio ni TV nyina so okay na mum so ohun say me ni oba bi nam ni ade a o pa ko shepo because Jesus Christ kura bae no ye kan no honsam ne na ase oba ena di na tare ye dey epepae ekopepae nti ma de nyankopon obo ma ewiase ni pa nyina mema mate wa fa o so anke ho a ke enyo bia e ma na be ke ho a ke enyo bia ka setena no munye de ke ba ye ba nwai
because odika bo nwai mienu o ai oba ne be ma abo bia oba bia mienu no mo onipa eti nka wo mo yes angwase ade no eba se yesu ebese ye bia be kwa ko ye nwai ye be ye mfui rojo banka ye ho asanka tie ga ho nye fisi mehu ba ko ya Richard na mo be wo fa tade se basa wo fa tade wo ya sha tade Pietro Kwangan fa bi no ena anu ayi ase won eno kwe wayo ena anu ayi ase na mi yi mi ntuma gu ho na me fa t-shirt yes sir ena me de share bia sem di bia na me yira fra mi na mi t-shirt we de mfata ntuma na ne fra se sia ne sa t-shirt we ya de kon de emwa na me sa de kogu ho boko na de ntuma na sa eti nka wo twen na me kan kire me se watade ne yefe ayama eti ma de wo mu wo bibia mu a eyeye ena papa makanim o se yesusu ana ye kato ye tirim sa so bi oto secular music no onye nyame just one Christ o kasa wa yemfum so se ye nyini ba no se ye ha no obi a wo mu nyame din to nyum ye se ono no de ono nka ho ye kan se mpa no niti what papa yiti yo wo suma ba mi ensa o sa bla na ye wo mu to nyum no Ghana ha no na wo mu hye amponsa ena ne de to nyum wa ha okay so on key I friend say amponsa ya amponsa ena kwa num ne we sechia life your friend papa we oh ko ni monum aja ko ni momo monum ni amanema kaka ko ye wo kwa ye wo amponsa ye wo odonson so tiase akire na we di sichi her life Dr. Kejas Munya na no kwasi chini kwa on peke kwa no no de abebo sichi line no okay na sike ma so de osode ebe so no mo be wura mu ni ade nti wo mo ebo no na gospel fui Kofi Abraham ni wofa no wofa so mani mo ne da bi ni wofa Kofi Abraham wofa ono na ti se chedwuma se gospel band onu na di sa ade no ba Kofi Abraham wofa not swame okay so ne ba ne kojo ya ne we omu di gospel no bi ba mu no na gospel no Kofi Abraham na onye sabe no ye we need ye but na nye say gospel na wo to no wo to ama no mo wotafo wo ma papa na hide ma SDF no okay ama mo wotafo na no mo to nyom no so omo no to 4 pass ti omo ba ko che center kura no omo bo no ho no omo to travel auto na tenor na bass o minimum it is time ni na no prof no nyo obi asebe the bia what Kristo sorry them prof ni madam for no nipa bia wo ye ubo Kristo dia wo ye Kristo ni ubo Kristo dia Jesus Christ no so body din kwa dia wo ye Kristo ni but wo ma di say ekuro no ma tie akesima ba mo dia ko tena dem no eno mo dia adwuma eti nwum no a oka ho asem say osua no na te sa no enya sa da tie o na mum ye nia na ye ya adwuma say enchichemu baba utu we ya utu nyame nwum utu we ya utu wi asenyum sa na no ma ye no ena ama na 23 mu abesi ne eno we say di part your friend say rechi no misia no nene ada oba ha no am sa de chi okay misia no e wa skwa me ko to no studio foforo okay not ho mini ni din komo a omu no time no na omo ni nyi se omo beto wiase de no omo de an se omo beto asore anyum no sa na ade no ekoye okay bata na ne pa de se de wiase e biasi aba ama bibiasi aba no gospel ni hwa ni ade na wo mo ye no obi ani fie titim no free by e no so oto asore nyum e so oboa mati papa yenye na yentwe homra yima yenye battery for nkrato ne ba yebibia homatofo ne de atum 0551 0548 931 931 0551 931 931 yeje nkrato ba ya
na yene mo nso atwetwe nkomo na mwadwen kyerɛfa ene nsɛm a yɛde atodwa na mpadimfo fia nso do mwadwen kyerɛ ba no nso wode aba yenye nkrato mfiri ye betway for akache eno echi ne ato aso. They'll play a high press to force the mistakes. They'll dominate the aerial ball. They're too tall. We will handle the pressure and smash them on the break. The number 9 has scored in their last 5 games. The passing will be quick, decisive, precisely. There will be drama in the dying minutes. This match will mean more than 3 points. They will have the home ground advantage. This is why I bet. This is why I bet. This is why I bet. Betway. This advertisement has been vetted and approved by the Gaming Commission of Ghana. Bet responsibly, not for persons below 18 years. Okay, yeah, that Betway for us. Sabre, yeah, ba ahomato phone so na ye ne atifo ne ahwefo a omo 80 hwe ye no. Ye tim no mo nso atwetwen komo. Number ne 0551931931 0548931931 0548931931 0551931931. Yes, oba na walo wa video na yetime eno atwetwen komo. Hello, good evening. Good evening. Eba I need you mudini baby akasa free. For me, Daddy Joe, because I feel she was there for the Kiki. Okay, Daddy Joe, yentiwe. But my son say, what's that? Daddy Joe low TV in my way na ATL phone. Makanini and say, Nipano Kenya Niasama, near anybody, no, that's some fin and Nuban. And one I say, Ginaso. Now you see me a your phone. What do I say? Okay. Now, I'm okay. Empress is up anybody in the 20 and then you have to say, I say, fun asking the king and I'm funny little Diana. Okay, Daddy Joe, yeah, that's a part. Hello, good evening. Good evening. Me patch need the mudini baby akasa free. But your mercy and me do you swami. Ball and chen hope. Okay, my fia eat you. Obiajo so my fia. I will say the more of an eba yamen I also. Yeah, there was mommy. That's him as what you was so far. Boys and Eddie man come away there here and me and maybe dear. I dear I knew Nujum Tiadia be here. I made you up. I said I made you up and I the woman comedy and Timon. And yeah, born in here. And Kevin Mappa salute you to name one be one yet on one high buffalo. Hey, well, who did dear no come be mouse say or what over or what? And my name fat will I have a mouse so far I wouldn't. Okay. So yeah, well, yes, I think I want why not give the other your pet will be our one. Then come us and be that you are what you know. Now maybe what you know and come us and grab almost formal. Bye bye. Okay, my fia yeah, that's a pa 0551931931 0548931931. Hello, good evening. Evening, boy. So dinner baby akasa free. From Nana, from the free Kenyatte. Okay, open it in Tiwe. But you didn't come any time as I can get no one share up. Why you see? Okay, why you Joso? But and because you hello. We see you. I drink Chinese. Okay, when to me, okay, hello, good evening. Hello, good evening. Me patch on the mudini baby akasa free. Okay, Reverend, some there are 2 John wadwen kire ne say. Ka tell me person me kan efa shatawale bi no ho. Em say empeni ya asantefo baby say. U ha hu su ya. U nyini che. Okay. No kreme ne ya agini because eni say Bible can say the ma usabonkum hunyo sanifa eye. Enti adi na u peso ye bibia u di betuja. Okay. Ebia obi pewo sene mu tanfo ni cheche mu no. Obi pewo. Wo mani hu se wo next move ni a obeka ko twen wo kwam. Enti wo to twene be bi kra na wo so na wo bi. Enti me na me ne ya agene. Why? Okay, menu aba ye beda asepa. Hello, good evening. Hello. Good evening, Pacho Dini baby akasa free. The man no make a swing our okay, you ma and some of the 2 John wadwen kire ne say.
I'm saying me was Tatawali, because we can Tatawali and Tatawali, they were Wabondana for. Or Yamadana, you need and I'll share impress this and so on. Supposed to impress this for to shine and assume our women and ya can share. Okay, yeah, that's a pa. Hello, good evening. I just want to dinner baby Akasafe. The Kasafe was a crew. But you didn't. Meeting the BB. It's what Joseph boys, Joseph.